Ntate tshemela ngwana ala ngwanyangatsi bala nta ko ba so mhleni ka camera ngamupa ende untswerini ku ri wena loko every time loko a ku byela story lexi wa mupa umshayela ni mupa vele una xivitso xo atisa n'wana n'wana ka mina wa mshaya mina ayi ko struggling uzojabula wena makakushaya ubza bela ntamfulela case mina samfulela case na yena loko umupa my brother loko akupa na wena umvulela case Bona rona retsa siku machine ungatata stay calm don't the machine the 3 keys or a 2 piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama osta Prakif Sukran Mnanda tsami mina ngekama nguRich from Rich Nation TV ne ngila ngoba ngibizile tsami uwevela ngiphalela yimi okay tsami ngiyabona la kuma email ukuthi wena ngathi mfethu ugangile ngaphandle kenzakalani eshazi khambini njalo like ugirl dala ngihlala naye ngathi yeza yabo okay so yenza ukuthi like first day yami ngiba nomntwana naye okay so wayenza ukuthi maye ama-fatten set ukuthi maye ngiyachifta ngishiya yi-1 ngiyohlala eLimpopo ayithole okay mengibuya kanti ngiyaprekisa kara so umuntu engimpregisile nje yami like umama wakhe istakwa ayithole so akahlezi esendlini umntwana umama like umamkhulu bakhe bayangifonela wadayisa ethi umntwana lo akekho ready ngibeka umntwana so mengizama ukukhuluma ne-media mkara akafuni uthi mina from the start bengisayenzani mengiyenza umntwana le ngaphandle so ngiyazama ukumkhulumisa nix like ubhizi yangilwisa okay the way mina ngithola ngakhona uthiyami wena uthi email yakho ayifuni ukuthi like lo munye umntana wakho lo society uhlale naye endlini into angayifuni mina like angiphathi crazy anye ngivele nyeke umntwana ra ahlupheka yi-1 ngikhona la vele manje vele mawuzama ukukhuluma naye uthini mfethu siyalwa niyalwa i-violence uyangishaya nawe uyangishaya mfethu wena umshaya mina mfethu gender based violence feli njalo tsami imedia ishawa yangithola angazi bona ukuthi bayithatha supplementality yabo ukuthi feli thina bakhona ukusishaya thina angazi mfethu mara anyways mfethu impilo ayikho into esoyenza but mina ngifuna ukwazi ukuthi feli njalo mamtshela ngale ndaba uyakumona mfethu like le ndaba mfethu last week mfethu ngisakutshela ukuthi manje ngizamile ukuthi mfethu because abona mayikolo ziyavala so umntwana vele melaza azongichecka into obvious from eLimpopo kuza yimfethu obvious yasuka nje mawuqala yimpi khuleka mpintshami ngizocela unkayi number yakhe sithunga umfonela siza ukuthi uva and then simlanda ngithola singaya ebhasini unkayi number yakhe simfonela siza ukuthi ukuphi and then sithatha phone lakho Prakifti manje njengoba simpelelile ugirl sesomthola va nangi uva lomela okay fele ithi siye kuye siza ukuthi kahle kuyenzakalana ngithatha asiza ukuthi fele uye lo abubani maye lapha hello chum hello chum wena ite camera no kunjani my sister umelela yino my sister right hayi umele ngayo Tim alright my sister umelela yino my sister alright now wena khaleni ba ku randa drama shem drama yini my sister bana karele no karela so simtifika na ti camera nganya my sister mamela ukuthi kuyenzakalani ngibona maka wena ne kasi ukuthi yenzakalani untisa ti camera so wena untisa ti camera la ku vanhu bona la ku I love kurba kubona ala ti camera my brother mina ngaya ku ikolani angenda mina hamba nina munlo wana hlukene wena naye hamba nina ni situna ku ti camera ita yin so i problem wena okay my sister mamela my sister ne mina kamla muRich from Rich Nation TV yangithola ngihamba noputi la ngebuya amazi my sister ngebuya amazi uputi namtiba uhlangana kanjani wena naye hey
Ipepiteria. Okay my sister, isitsonga sami sikhona siphinde sibaleka ngithola. So ngicela uthi ushintshe kancane my sister ngoba siyangishaya isitsonga. Isitsonga shaka yena sorry. Isitsonga shaka wena. Akuvula vela sinwanani sikodwa kwasitsonga nje. Shaka yena. My brother. Okay my sister, njengoba ngisho ngithi usibizile ubhuti ngicela ukuthi nje simuphe nje 2 minutes athi ukuchaza ukuthi size ngani lana and then sithatha from lapho. Hayi son. Alright. This one. Hayi. Okay, my brother ngicomtshela ukuthi size ngani la. Hlulani. Listen, Hlulani. Mase ngicomamela. Hayi mama. Because since uko botsa ka ngwana ka. Okay. Shake serious. Yeah, bola bo. Mahle mase. Like since uko botsa ka ngwana ka ola wa Limpopo. Since ke re atle and then ona you be fighting me always. Okay, bona puti mina angesikota angethamina ngwana ko ayi ngwana mina. Mina ngwana mina umuse 9 months kwala khu. Ngwana omuntu wena. Ngwana yena wayengathamina mina yena. Mina ngwana mina so na ngwana mina so utatshama na ngwana yena ngendawo shem. Akaso angendawo mina. Amuranzi puti, amuranzi. Anamranzi puti nambe na yena. Uhlukene na yena. Ambani. Okay. I twaneni la my sister. Wena mulata. Mesingamchaya ungamuphi kasola bakumupha my sister. Hayi la kumara. My sister ungamuphi na understand wathi ku problem yini lana ne lo mntana lona la ahlala khona abamphathi kahle ngithe ngoba my brother my brother bekangitshela ukuthi umama khona istakwa family yonke istakwa manje umntana abantu kwamela aphile kabuhlungu ukuthi time la nambila kahle njalo angendawo mina ufana lwana la nchumi yana nangwana na yena ngwana yena wayena aso yeah so utathama ngwana yena lo nalawa kongitisa amthamisa na mana yena ngethamna ngwana kwaye wami mara my sister siyacela umntwana manje kwamela sokole ngoba manje wena awufuni ukuthi uzohlala umntana akazi next it's not like kuzuma makhe basajole and stuff ay makamina leyo yona ko ay makamina ntathathemana ngwana ala wanyangathi ala ntakuba sosemhleni ka camera ntamupha and untwerini ku wena look every time look akudzela story leshi wa mupha umshayela ni mupha vele una shwizo sho atesa ngwana kamina omshaya mina ayiko struggle uzojabula wena makakushaya uzobhela ntamfulela case mina ntamfulela case na yena loko umupha my brother loko akupha na wena umvulela case yes hayi ngiyamthanda uyamfrustana orukudlisile lo muntu mina nganibengela utanda orubakudlisile mpetshama akusukudlisa mfethu like umuntu mfethu nokufika kule point ukuthi kumele usettlise down nomuntu omthandayo so manje ngiyabona ukuthi ngiyamthanda lo gela ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke ukuthi manje ngimiyeke amfethu akusiyayi story bitch so that's why ngifuna ukuthi manje akumndini yabo sihlangane kube into right manje bheka mfethu uyamuzwa yena ukuthi uthini yena uthi uGrand Fair yangithola uthi yena uGrand ufuna ukubloma nomntana wakhe le ukuthi ingcosi yakho ize la yindaba angayifuni siceda kanjani makusonto njalo amfethu angazi because ngibhalele wena ukuthi uzokunceda ukuthi sikhulume naye mina okay fine pinchama mina ngizile lana yangithola ngiyakhuluma naye mara the way yena a reaction ngakhona mfethu angithembi ukuthi izinto zoba grand mara asihlale ethembeni my sister mara wa I never shamata problem like loka uri mina so out understand anike kulisa ngwana kwaye wa mina no my sister listen mamela hayi wangumwana mamela kahle my sister I problem you one ngiunderstand my sister mara inkinga lana ukuthi umntwana la hlala khona uhlala neitawa umntwana ukhula kanjani like banokuhlala bamshiye lapha ngadla ingwana umntana uyamfrustana wayaso nomfrustana umuntu mina mfrustana ngwana langanika yena frustana ngwana mina not yani ngendawo kulife ayikumelela angendawo na brother uphethe ukhanda chi siyabona ukuthi akulungi impentshama aphethe ukhanda chi my sister siyacela okay fine how about ukuthi wena for ukuthi uhlala nalomntwana uyamondla uyamkhulisa nana uyamnakekela
like sikubhatale every month. Alamalangwena shampoo. Alamalangwena. Ulaba yini Right, my nangwana mina. Angabe nasibinze shoko. Please lana. Please. Ngampintshama isincengele mfana hayi mina sengiyahluleka mfana hayi. Mikamela singelungi shampoo. Singelungi. Asingelungi kamina. My sister mara yini mara siyacela ngithi okay sikubhatala ke. Alamalangwena mina right nangwana mina umuntu lo unonele life yakho unkumsa anga ready kuba nangwana anga ready angangilabi ngwana Satan tesala mzalo ngwana burden ngwana mina already ngwana mina angebuku iburden mara already nje unika timba antiro nkulu ko wena futhi atave ayedaka futhi ngesikoti shampoo social plan misika mana yena anona mana so my sister mina njengoba ngisho ngithi uma makhona yistakwa leya family yonke baphuza utshwala Monday to Sunday my sister umntwana unokuhlala angadlanga injani leyo my sister mara nambila kahle njani ne mina nambila kahle ngopfu shampoo tati mara kulisa ngwana munhu ngwana ngesikoti why my sister ubaba kukhona mara musi mina ubaba mara wata uvela usipicture wena uri mina uthama na n'wana kwayo wena umkurisi kwanga umangila khuri ra mina senkulisa n'wana abantu mani ule ku enjoy nala ule kanjalo na mina rhandza byala butishem mara ngeze ni Scott na ngesiteki nteka n'wana mina ukimisa ka munhu un'wana hayi ya ngesikoti shem mara kukumelela ila finani n'wana yena lwana ninglabi nje fly fina mina la sela khona nje amsiqashile yabo into enjani so kusuka lapho mfethu okay kahle hle mina sengiyenzela nalomntana enginaye futhi yabo because manje yoba inkinga because ngizobayeka futhi yabo ngibayeka izokhoza ukuthi story futhi yoba ibaby manje my sister uyabona ukuthi lento le isonje iyalena le hayi kami ibhutisha mate mina nje angesikoti kumfuna umuntu lomfana loyi afambi na ngwana abuyela ka baby mama okay let's say my brother u decide ukuthi yena uchoose umntwana wakhe over wena uzofila kanjani because maka choose lo mntana lo osemakhaya ukuthi wena uzokushiya nalomunye umntwana asokona fana tawondla ngwana yana angesikoti kanjani angithi thina sithi sifuna ukuletha umntana mina utathama i-first shampoo lana angafambi nje kahle usita kahle ko nje angafanga Pincham silungisa kanjani mayisole ndaba phela no incosi yakho ane uthi ujabula ubona incosi yakho yabona ukuthi incosi yami iyalamba la Monday to Sunday mayista bashayipia umntwana like udla sikhathi bani bamgeza sikhathi bani umuntu loyibanga rehab or something baba yamfuna yemani loya that abuya re right Pincham uchoose Mary or choose incosi yakho njami uchoose Mary njami uchoose Mary uchoose umfazi of umntanakho Tiyamaya ukho serious abafazi bagcwele la ngapha lo mfazi lo ngebe bathi bekakuncanywa mayisa ngikhuluma ngebe bathi uyakuncanywa bekazokuncanywa nomntanakho ngizongenzani njani ne ngicabanga ukuthi manje like ngimfunela inini mfethu because ngibona ngathi like isalary yami izolunga njalo yabo ngifunela inini like azohlala naye ngimbhadale uzokhona uzomvumela ukuthi azokala azovakasha umntana so start depend Ay my sister wena ukhanda shisa wena my sister mara wayo ungenazwelo akasitoko nambila kahle njani futhi mara ngwana lokungarwa mina angendawo my sister Pincham ayizindaba ukuthi njani okay makuthi wena uzostika kuyo le ndaba yakho ukuthi wena uzothola ineni I mean angina flop mara umntana wakho mfethu ngikutshela into ewani ungakhethi umfazi of umntana wakho nanoba bathi umuhle kanjani bagcwele abafazi la emhlabeni nanoba bathi umfazi umuhle kanjani ukhanya kangakanani ngiyakutshela wachoose umfazi of incosi yakho uzokuphaza ushaya themi ngenzakalani unless ke bakudlisile ukushaya ngenkwayindani umuntu odlisiwe mfethu amazi mfethu amna ngiliswanga amara nawe the react ngakhona manje Pincham ukhapha umntana wakho igazi lakho amina nasi mfana nanoba bathi umuhle kangakanani uyini angeke umntanami never my sister unangwana nami mos angesikoti kunsi unomunye umntwana nawe yeah unangwana yelo way1 ngithi mebuthi wena nawe nomntwana ngaphandle ngithi angithi ngiyakutshela my sister isitsonga sama sikho professional anya stresseka like ngiyabona manje situation onguyo manje I'm pretty sure
akhuleka mpintshami thina njenge-Rich Nation TV sizoyenza iplan ukuthi ube grand angithola sizovaya nawe file sikufunela i-counseling file bathi ukuthi bakushayisa ngomoyanyana ubuye engcondweni angithola mara thi ngikutshela ngiyaphinda mpintshami ungachuzi imeli of umntanakho yangithola mawukuthi okay fine uzomtholela ineni niyenzele ukuthi uzovakasha umntwana mawukuthi uyavuma ulegele it's fine but mawukuthi isikhathi silibe esivaya uza ngeminye imicondo mfethu uphuma so mfethu ababhaya bomeli ngayini sho ukuthi naye lo mntanakhe lo uzomsupporta ungekho phethi umntanami phethi umntana uzomsupporta njengalo othi wena uzomfunela ineni kuyafana mpintshami kwamele ulahla umntwana ngoba umuntu akafuni uzohlala nomntwana babhaya bogele mfethu kunabantu abakhulisa abantwana abangasababo ngoba banobuntu le nhliziyo le angithola mfethu hayi man nami nambilo shampoo la kwasta kuna kahle njani mara yes mara kulesa ngwana munungwana my sister mamela kahle le ndaba le it's not like lo muntu lo uthi ulethe omunye umfazi ejardini mamela Andiyosko shampoo. Okay my sister. Siyabonga isikhathi sakho. Mara yamthanda my brother. Randa shamata. Amfrostan. Hayi wangamfrostan nomntana. Ufrostan ngwana yena. Ufrostan yena othi ngwana yena ngwana lo wastakwa. Ngendawo mi. Athi amuzwile ngizamile ukukhuluma naye mfethu mara ngiyabheda ngithola. Mara it's fine asihlale ethembeni ukuthi izinto zizolunga ngithola. Mina ngizozama ukuthi ngikarrangeele fede sola ama social worker siyehle seLimpopo siyobona ukuthi kahle lo mntana uphila kanjani ngithola makuukuthi fede le ndaba ngitshela yona ukuthi hayi abazali itawa mawlady stawa bonke ifamily yonke ama social worker bona bazodecide ukuthi lo mntana bayenzani ngaye ngithola then ukuthi simlethe la futhi azokhosenye inkinga ngoba my sister ngiyambona ukuthi akekho la ngithola okrani ngalokho hayi izoba grand izo accommodate mina naye lo mntana lo seLimpopo accommodate nalabo ngiyibona inkinga nje ngiyibona iflow sibonge mpintshama sibonge ngifreza nimele la esayidini ebhasini ngizobuya kuwe athi yami siringa ukuthi siceda kanjani indaba ngithola singikhulume nababukeli la Mzansi ayi bafethu nibonile bafethu ngifikile emakasana phakathi inside bafethu bafethu kubi la ngaphandle i-out i-choose imeli of umntanayo indaba enjani leyo bafethu mina nami bathini bafethu umlungu iChina ikhalati unjani ane ngichoose umfazi of umntanami hayi as long as aze la efamily amthola kwamele angithathe naye lo mntana lo ningitshele lapho bafethu ukuthi nithini kuma comment Rich Nation TV njengenjalo ngakhohle ukulike ni share phinde subscribe bafethu ngincanyana nonke tha